magbagat ni candidate, pagpaspasensyahan nyo lang tan. Lovely Thailand Ganal, please serve the chow fan right now. Parte na amin diri ako pasensyanda kanina Melis naman kini Empanada, 2, 4, 6, 38 nga empanada. Talo longganisa. Nyadakan! Without further ado, ko na pumamit o pili. Hello! Hello, sir. Anak yung sustunaga mo nung lalaki ka? Kevin, sir. Kevin? Kita nga talaga. Basta Kevin tinagan na atidog. Inaldaw sa among amin. Naku puminda din kung inaldaw na mga amin. Timbayan! Correct, mama. Nagpagugit ka? Binanso na di pandemic, mama. Ala, nag 2 years na nag-pandemic. Diyan lang tanay rapin din nagpagpagugit. Nagkindantan to, di ba? Correct. Sino kita nga nagugit kita po? Dagitahan may nakahugit apo kay Kevin Parado, taharan na kayo. Charot. Sige nga ron, pumili ka. Nagito yung question niya po kay Ilocano, ituloy na lang no anak. Babalik kung pungtot ka, babalik mga kaapa na kami, uno, kaya ako tinasaya at agtanang ka. One. Pumili ka nga ron eh. Ito ay ti question mo. No maikanak ti gundaway. No maikanak, papanam lala. Nakibati di mamang. No maikanak ti gundaway, ... Thank you very much for that very wonderful statement. Well, if I would be given a chance, I would take that chance to to influence others in helping me protecting Mother Earth, and that is my advocacy. People nowadays are just focusing on the pandemic itself. That people think that the pandemic is just the only problem we are facing right now. But the Earth is also a problem itself. We people are the ones who's destroying our own Mother Earth, and we should start caring it right now. So what we should be doing right now is to start changing our ways, to start recabling our minds and redirecting ourselves. Because together as a global community, our micro efforts will have a macro effect to help save our home, our planet, our Earth to be a better place to live in. Thank you. Bongga. Because we will, It will have a micro and macro effect. No maikanak ti gundaway. Kas-lakas di mamang. We will because No may we kanak ti can. gundaway, Tumanda. matumpak ni number 1. At ulo, magpagana. Kaya naman, dito yung Manilin Reyne. Kumusta? Deto. Ano nga, di ba saong kadigiti host itata? Naglalapstat. Charon. Siya nga ron. Ano pa nagkita mo kayo? Nagwabo ka ita. Charing. Kapintas pa naka-nose line ni Masi? Natarit. Natarit abong ko. Kurang lang sa karibo mo dito Pero pagpatalo sa mama, abong ko. dito ay bolgam nagbalin nga A-line. Tumano niya dati lapayag ko agungkon. Wala na ito pandemic. Ala, choose your question. Manilin Reynes. Sa kimang basa, labing pintas. Naimbag lakit din, ta. Naimbag lakit din, ta. Nimbag lakit din. Tawan unay kagpas positive. Iti pandemic itat nga panawin. Hansi may celebrat kadete nga piyesta itang aldaw. Dahil baglaangan nagawan unay iti nag-positive. Thank you. Nagawa ni natawa nag-swab test yan. Nagawa na na. Nagbantay, Jen. Nagawa ni na. Nagawa ni nagpukawin na. Sinadat luklukwen na kami loko. Detoy. Detoy. Nagayan Nagayan na kami. Pag-ipo ko lang ito, post dito social media. Ay! Nagigipopos sa social media. Awa, nagpadaya. Dalawa anak ko, mangangang kamit laeng. Anang nga klase ka nga bagas. Di ako magpa-check up. Pa nagpamangga. Hello, anak. Aglumpay, di ko magkapon. Umimpinta. Ay, hindi, bumamang kumusta ka kung nakit uminpintas. Pintas siguro Yan na aparte. Ano, bababay, ano, bado, may nga po man. Nagbangkingin anak ko. Anang kaming pangbraan ti barukong. Lalaki lang, lakta. Hindi, nagpapaus kayo mo. Alam, pagbigyan tayo ko, Miss Gay. Ito mo, pati judges. Okay. Makapaluksaw kayo Bumunot mga ka anak judges. ko. Correct, mama. Katawaan, pati kang diting number 2 na pinipitas. Kunay ka sa mangbasa. Ay, pagbibisuon. O,
ka. Nay, si Mang Pete Ice Coffee, mamang. Ice Coffee. Ma'am Joycel Biloria. Ito ako. Kay Karugo Thank you sa so Tabagya. much. Apay deta ti-inserve mo, Mang Joycel. Di mo bilangan, di kita sanggunyan kang dignitaris tayo. 48 na dita. Pagkapin nyo man yan, 48 plus 34, 82. Ma'am, is-serve you. O, ituloy ta. Ikay man tulungan. Tingin yung LGBT. Tsaka move. Ni Reyna. No ayuda, nakapaspas-pas. Dito yung Dexter, kasla dunya. Nagkapama may dinata Dexter, may pagkaya ayuda. Naghimas kami pinagilad, nakasla deklat mamang ne. Napsuga bekla. Hello? Ala, kakapi kay dita. Tunggan nyo natin, magaman ni candidate number 2. Dito ti question mo, ti kayak ko nga mapasama, Ket. Kaya mo Mo nga mapasama. mapasama kanak ko. Ti kayak ko nga mapasama, Ket. Di kaya't ko nga mapasama ken siya tiyag title. Saan ko ma? Lalay ko ba? Di kinapintas ko itang Arabite. Apo? Ah! Pentas lang kilag. Laban na ket 10 points lang din. 10 points lang. O, Kasi dinos ganito ka. na duman anak ko. Sino handler mo, aya? Napanantay 90 points. Naman, 90 points. Ipintas ko kukulan. Oy, Diyos ko. Kay anak. Kaya na Abi. Oo, anak ko. Di naman kikiktot. Panagdadamurtis. Panagdadamurtis ita. Ano nung panagdadamurtis? O, di summer. Kumusta ka, ang barok? Okay lang inay. O, diba? Nag-Mr. Tumulong Intrams. na nga ron din anak ko. Nag-Mr. Intrams la di 2 years ago. Ita elementary. Ito talaga miss game ano. How time flies and climate change. Dito di ko marod. Nusyak! Di magipapati! Magipapati ka kano. Nusyak! Di magipapati! Ket? Ipapatikit. Dapat. Nabibintas kam aming nga kandidata itang Arabi. Pinagkikitat judges. Dayo ng pay. Dayo ng pay. Kasi kaya Lumaban ka, kaya't da ka. Ilaban mo. Laban! LGBT! Ano inay? awan. Awang ganon, nagkapsutin. Kasi ano wala Ang nakinaya. grade 11. Grade 3, mama. Grade 3? Ano nang isalyan yung grade 3, Sir Alan? Sa dalawa na. Ano nakasentaran yun? Ano kung Ang mawag ka grade paunay 3? ganyan. Madi. Ay! Doon pa! Dinero. Ang paunay ganyan. Dinero. Mada kay Yanak. Ano dito yung mother of the bride. Kaslaikan. Kaslaikan. Kasla na langas nga lampos. Ano ko ha? Kiso pa nagkita. O ano nga ron, ikan ka pa, nagkita-kita ka lampos. Ano nga pa, nagkita mo ganyan kung ikanak. Usuhus lang mo po sa... Usuhus ka lang po sa... Simbong ba? Thank you. Umanaw ka. Lalaban ako. Kung Lalaban ako. lalaban. Inuyaw na. Inuyaw na ka? Tsaka yung baga, tas nakalaikan ko na, yung mga kanino anak langam nga ikan. Correct. Anak ko na, anak. Anak nga ikan ka, mulmul. Mulmul ka nung pangal ka na na. Ito yung naala, dito pagudpud nga tilangan ng kastin eh. Kasi nga, sir, kung biro, kita na. Ano, birot? Lalaban siya. Sabi, birot. At Dadadjay. ito, birot na. Hindi na piedad nung pati birot. At dadjay na katugaw. Di Sir Jesse nung ikan, ano yung suna? Wala. Goldfish. Goldfish. Ako char-charote ako. Goldfish ako sa Talaga nga nang iaklat ka. Hindi ka nagyanak ni aquarium anak ko. Di ka? Goldfish, kasla dalag, yanti, napitak na danong ni Jesse Domingo. Kasla ikan di kanal. Hindi Okay. saksak ka na ka, kasla digiti driftwood. Basta di importante na pintas Basta di importante na Well, pintas. napintas kaya anak ko. Panagkitam, ada life size sarming yo. Anak timbaga mi di ko nakita. Hindi nagsarming ka. Nagpintasa. Perfect. Balang pintis. Nasarking. Imbaga at simong batnet mamang sarming. My God. Sweetie. Sweetie, balang
Batangas, Baklaw, Okay. Yes, bumunot ka na nako. Labulog ka. Pintas hindi bumunot. Sigurado nga napintas sa Ilaban mo't bagbagin. swimsuit Tao man nawang urat mo madamdam. Usuas! Diba, get over ta usuos. Di ko madati masikog nga karpatin bagang kanya. I remember. Awan tayo pinanagan ang kiususin ng Dahil usuos adat abroad. Adat abroad. Correct. Dago natin siya sa pangalang Ryoji. Ryoji. Di ba nakakatawa kami? Uy, wala kami pinato. Gusto na pintas ka na una. Tagalumbat detoy, magkakapiti. Magnapay Guerrero ang mama. Ay, mga Guerrero. Correct. Diyos ko. Maapot Madama nga matubutog. Amputin ka ka anak ko sa ganam. Ang puto na kang jaja. Umay naman dito bakla. Ang pinausos inawag ko kong kuwana. Jaja. Founder deta. Founder iti LGBTQN Imnastidaya. Pada ka mamartag. Sige nga Rudan. Okay, ready. Ano lang ulit, exposure mo, kaka mga mahabak. Nukukala mabalin, ha? Ang balinak nga! A beauty queen. Kasi nagpintasa. Nalainga. Intelligent. That's all. Thank you. Awan. Intelligence ka, no? Ganun na, di ko patong na. Ang puligos ka nga ron, Puligos ka nga mamindluman, ron. rosos to. Alam mo? One, puligos ko na, paihot na dita na pupulit. Turn! One, ala ako, ala ay, napintas talaga, iso na nung nakatalikod. Thank you so much. Charot lang. Ni candidate number 5 ka kasla babae. Kasla babae nga nalaing agarte. Correct. Makaglak-lakot sa lamagi ngayon. Ito, kasla kalakapitasan, nagsuplikan, usuos, tapos siya goldfish. Oh! Tilanda. Number 6, Talaga umikat ito makadet over. Ayaw mo. Number 6, umikat to, importante. Sana may mayan, kukuha yung usuos, goldfish, butante. Ako ba? Paulyang to mag-aming nga members kin officers ni LGBT ito naman damdaman. Father of the bride. Father of the ninang. Apo. Entourage. Sabi na yung Ilan na nga, dapat kas nabigitin ko ha. Agkakasar nga ikan. Diba? Alam mo nini ka, katagsasaon. Makatuwak ka na kayo ha. Pantayak sabi. Ayan. Dito the question mo, amutultulan din DJ number 5 ha. Haan nga gaputa kastuyak, ket. Haan nga gapo takastuya ket uyawenda kayak tilumaban taamok nga nalaingak na pintasak ken beauty queen na. Thank you. Ay, perfect. Talaga nga lumaban ka lang anak ko. Basta ka mo ka nagaguta. Hingga kita anak mo't kasarin. Basta ka mo ka nagaguta. Number 7. That's diba? Kas na timon mo din. Napungtot na timon. Apo. Thank you so much, ate. Ay, adakan ito yung ice coffee tan mama. Thank you so much. Yan din nakabarbara nga ni. Dete chow fan nga order ko si Kalable. Dito, makonsensya ka magdita is norific. Dete aglako ti mani mangtad ka man sa nga gudwa. Bumunot ka na anak ko. Bumunot Pasensya ka. kan get in deliver ate ice coffee. Nabara nga ni tilaban nyo ita. Na napungtot ti beauty 7. Kasla ampo. Dete ampo ka patayon na nuwang. Narungsog nga. Narungsog. Hindi ka man, ano dit ang ana. Narungsog. Makapaluksaw ka sir, please lang. Alaan. Paluksaw, alauna yon. Alaga, sorry Sorry, candidate number 7, I would like to make a public apology. Anot pa ka Ano lang nagsawa, napakuluksawan ko makanyak. Dapat ay nagawagan nga usuos, goldfish, oh. Pero sir, nausuos mo DJ, iso na nga ron by yek. Kayak ni number 5, di ba? O, kadwata mo lang aro, danak ko. Dati nga ro, ti question mo, ti masaok. Kada kita'y kadwat nga kandidata, ket? Hello. I believe all the candidates are beautiful and even talented, but a word that describes me as Miss Imnastidaya is that being simple. Because being simple makes me simply the best. Agbiag, Dingras, thank you very much.
Diba? Simply the best. Simply Alam ko the man natin. best. Pumanaw ka to yan. Okay, thank you so much. Let's welcome Napo, candidate napapato. number 8. Number 9. 9, Gaya, I'm sorry. Ay, 8. 8. Ay, ni Ako 8. mit mama. 8 talaga. Kasi nagtibuman. Ang kape namin nakamove on, tayo usoos. Hello, candidate number 8. Hello. Sige. You may greet the people of Dingras. Good evening to each and everyone, and I would like to say thank you to everyone who's here right now to support the LGBTQ community. We are so grateful. Thank you. Okay. Napintas na dayaw, na naplastar tilangan, na iso nga mabaina. Nga mga gaputa ko ano, ikan ka, anak mo. Ano, kung isa kang isda, ano ka? Yun na yung question. Hindi pa. Bubunot ka. Bubunot ka. Defend your answer. Usuos, ano? Goldfish, butanding, ikaw, anong isda ka? Janitor fish. Ay, wow! Kabagyan kami mo lang. Di janitor fish, kasi tilanganan. Tapos sa dapat section na dito. Bakit janitor fish? Because I really do believe that we should take care of our environment. Okay, bumunot ka na. Ano ko ulit tilab-labi mo na lang kung usunan. Detan. Detan to susto ka question. Ito. Sabay la kumata. Sabay la kumata. Hoping dito nga question. Anak sabay la kuma. Sabay la kuma. Sana naman parang ganon. Tuloy mo. I hope that I hope that the war between Ukraine and Russia will end. I really do believe that the government leaders of Russia both have great and powerful leaders. However, during this conflict and war, I think this is unnecessary. They should end the territorial dispute so that they should think of the welfare and well-being of its children. I am so devastated to hear about this news because they do not deserve to live one day without the assurance of living a new life. I think they deserve a country and a world wherein there is peace. I think that they should end this right now because it will not only have a great effect on each countries involved, but it will have a great effect to all the countries all over the world. So as early as now, let us end this war and let us give peace and love. And I thank you. okay, thank you so much. Lampay nga malpas anak ko kasi or-orayan na nga iruwar te asawan Putin. Thank you so much, candidate number 8. Malipog-pog, Ganun alien. pa man, o natin tukin, sumpa mo, janitor fish Fish ka pa rin. Palakpakan tayo, Okay, man. palakpakan tayo ako ni candidate number 8. Agpalakpak kay kumaman. Let's welcome Kung candidate magkatawa, number di na birdi nga, Valenzuela nga kagawad. Diyos ko, Uri lang nga, agpalipit tayo doon. Dito, Kumusta ka niyo ako nga taga Simpang pitoy abay. Abay man ang ayan. Babae lang nga na. Uwe, nakabababae mama. Babae nga na uyaw. Sa wala aramid na. Nausok mani tayo si tao. No, may saka mga arod nga kuwa. Ikan. Ano nga ikan ka? Dolphin. Dolphin? Ikan ka ti dolphin? Di ba? Class mamalia deta. Another, Tilapia. abay tilapia. Naimas. Naimas? No tilapia ka ang kagatangon. Naimot, tijay, mga laalaga king ka. Nakawag na tilapia. Awan maala. Ano ba ala? Kindis ako ka Pakistan. Ang alawan na. Paborito pa yung tilapia. Pumunok na. Pumunok ka na lang. Digitoy. Ang ato nga pagpinya nga ikan. Charot. Kuna na, no kumala mabalin, idawdawat ko nga,